Oh, malaki naman ni Mariana. Orang lu kita menggadil ng maraka, maniat. Logi dia ba? Inan nung gala inana sa nila eh. Ini so orang lu kita menggadil maniat. Orang lu menggadil maniat. Nah, lain dulu na. Ah, itu botol. Orang nggak dita. Kasihan dia, Pak. Apa ada bidang ini? Pakai piring ini orang. Siap. Sojak teli. Pamasok. Tarik Teli. Tarik.
Kami pala ng magulang. Secara kebaktian di ulata di bagasa sadado. Zaman acarata perjulung mariti nomor 60 sada 12, napa 2 mariti nomor 220 sada 2, napa 2 mariti nomor 200 saya 3, napa upatun mariti nomor 610 sada ayat sada 1 rusna upakumu pilihan. Jadi mari kita nomor 60 sada ayat sada 22. Natalas ni roha hatutubu ni Yesus ibaduai ha holomaki. Natalas ni roha hatutubu ni Yesus Pangujunan B mengarsai hita pe mamate B mengarsai hita pe mata B. Gorni Dewataang Gorni anak Tuhan Yesus Kristus Gorni Tobi Parbadia Amin. Di jabaran apa nalumak au parmalan nasidah jalani dos duluk akka natibo di Israel baruan nasidah isima mangulun nasidah di parudaman daringgan jala jakpalan apala nalumak jakpalanna di atas duluk di Israel. Au sendiri ma marmahan biru-biru jala au paulun nasida ninna Tuhan Jehovah dosipan mana udang tagangon hurangana di patongo doa tu japaran akan alamak di tugu-tugu doa di labung aik hasonana di pasabang dorohatku di tugu doa di dalam hati korang ala ni koarna anang mardalan au di rura linggoman ni hamate yang kaku habia di parwara
ay hodo mandongan iyaw tungkok mudo batahim mga puliaw. Hodo manutuk meja di julogku marudupon akka musukku. Dimi ay hodo ulukku suksuk do paling makki. Tongot tahe tinggang basa doon asing roha maidi utaw sa lilinga marul. Jalan mula kau masuk aku mabaga si Jehovah sa liling-liling. Sadado nakubangido siya Jehovah. Saya bido hulului. Patu dosan sa leo jalabadu madi ami abarsyaw na sitong. Tabay ma abarsyaw nami ganupari asalang tubuh. Lehong madi hami holong ni roha nasumar panasi. Asa holong roha nami di ho do di doan nami tolma. Leo di hari bakrimon na mangul. Asa marlas di roha hami o kang loma di roha hami. Sa leho ma do di mito roha nami. Asa margugu hami mangalo isa-isang di roha nami. Jala asa luluy hami akka na di banua dijangi. Pargugoy ma hami manaluho sa luhut na na'y maabot hami tuwa sonala. Sesa na dosa nami. Do pangusan nabi di hatam na badiri. Saya bayang mahatam di baga sa rohanam. Asa magparpuin na nenggat kami. Hubang ilo kami sa lunay marhite-hite Tuhan Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Aring nasrohang mangulaw patin na. Akka to na ni buho sa dariyon. Jadi babagkitan Jehovah di batam maho tumipul siyan na bangso di panahon. Songgok mahuhutu ho suri akka pasu-pasuwa. Jala pasaton na tuho, maulo litani rohang soar ni Jehovah di batam. Pasu-pason na maho di bagasan kuta. Pasu-pason na ho huhut di dari. Pasu-pason na parbuni portim, doho parbuni tanumi. Pasu-pason na masidor akador biang, lubum doho biru-biru. Pasu-pason na pangu doho kemudian. Jala tumpani Jehovah maho berlubi-lubi dinadingkan. Di parbuini bertiang budi sinur di pinahamu do di parbuini tanomi di tano nang yarihon ni Jehovah yang tua kopum lehonon na duho buhon ni Jehovah madiho parpiopan ni arkana na gani ibalangi di lau marin kudan tu tanomi ditiki halehan na kuhut mamasu-masu saduk jadi-jadian di tanganmu monotung somani bilho tu siamu manang tua pirang siang terut haran akana hutorani uhamu sadarion unang tung iutomu akare badas leban lau maksum batusi hatamido sulu-sulu di paktu jal hatiron di dalamku nunga pola buarihon jadi saiku haju cokodo mangaruti akka uhum di hati gorambi mardame situtudo akana maka holongi patimu jala dadong paktu Tuhan dinasida amin. Ibadah Jehovah manami para sirohan na sumurong nagutadahani marhigi Yesus Kristus Tuhan namin. Boleh hati maripasarwa namin Tuhan disiala pangaritomu di perdalanan di guru namin. Pajuk pahami di manuguton. Ima nomor dongat do nomor bula-bula buru. Di bagasak dame do di bagasak kolongmu do di bagasak rasin roga. Tuhan magpangiduag kami Tuhan udaw nami sa dariyon na la ho manaman dongani hami jala ho manaman uturi hami pargugoy maso paranan o parburo asa si sadaroa si sadapikiran iman ang kabadalat ulaw para daton iman di pasahat ulang sulak pagopu na siya so paranak tu parburo tuturi na sida de Tuhan asari na sida jala suruhomu matodimton di perbadai madongani nasida tarlunggowi madongani ima di punguanola di Tuhan pos dorohan amel di Tuhan alahodo persikatungnan alahodo pos nirohanami man pangiduan siyan ko pos nirohanami di Tuhan asa tuho mo pasahat ulaonon asa tongcong ima ulaon namion asa boy hami si sadaro si sada pikiran sisada pagkilalado, sisada dami di bagasan kolong ni nasib koi alay Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin matangyak kami tuho perdosa na gudang luhan urasi mahami siya dosa pangalason namin asa tadog pa mitong-tong alay Tuhan diadobang Tuhan na madumusirak kami nun imaniujong ni ulaw namin yun tadog tupasarak kami matuho padaringon namin namulak kami siyan 2 ton
Bolhak kami di bagasan kami, doho di bagasan lasin roka, pajumpa doho kelugan kami. Sikisiala pangarutom. Songosoni su para anak na tinggal kami doon na Tuhan. Kalau matuhan tanyang nami, ulang mga sapo. Gawar niya na uli Yesus Kristus na makukupami. Mauliati mariho. Amin. Lalu acara tamar kehidupan nomor 200 ayat 3. Bibirta pagwahon tu yang nakotai asa patong hasonnai tu pinoparnai. Bibirta Isodo na boson wala makan orang tam di media ibu punya lamun masih ambar tua iba di belah pasal sulang oke jalan dari mariamu doa sini roh ana siang Tuhan dari batang ama doa anaknya Yesus Kristus amin lima nanien jadi punya beriai siang 5 Musa itu 5 ayat 10 seorang mahatana disik ikop pasang pembudo naturasmo sawan natin ni jauh pada batam tuho asal lelik kumang ulu jala asa marhasona ko de taruna ni leon ni jauh bar de batam tuho ido sa sudah kita kaya na pulison ilang inolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tamado niyan do roktang maliate gurang diruban di baka ala totong diramoti kita abu parang do pargor terlumu bimangse dia cara ulang obar tua dan habatahun tak pasah sulang dia musuh parang kakas do nang di jalohamu pasu-pasu nih Tuhan di bagasan gelumuna ikut takas doi pasal muna kalau hati turu penjadi mata ayam bolos soi pasu Tuhan de mata kamu dah tumpui banget muna udah dia kalah takas doa lah kita nunggu tol kas pasu di Tuhan ini bagasan goni las rohani pak suhu peranak las rohani suhu parboru dan sudiaka keluarga dan penguduson namar kolong di kuah ala dei Dungga dibuka kebaktian dia balatiknya. Jalan ope, hukum muda maafan kubar tuaran hawaron kai pakai hamu baik berjodoh sehari di kota dulubi utama tanpa sampun hula-hula na berjodoh alai pasang apon di Bataru bolo nungga berjodoh di pasar bau di Bataru sangat matutu hula-hula sangat matutu sude hamu para anak doakan namar holong di bawah hari ini sedama rohamuna di bagasan hadameo di bagasan hati urang tarli mobil di bagasan holong di roha nasihat Tuhan di bata alani posma roham mulo sadar rohamuna di bagasan holong diur mardalan dosa lu naik amin martanya kali Tuhan di bata aman amin nah marhabangsa di badua kita mulai goreng pasar tanah dulu pamole Tuhan ala toktong do diiring-iring holak nami satu ala tiga terlibu bina disud paranak do parbor nama tu bahon pembar tuaran habaron kami ima pasat sulang-sulang kami ala ni oleh Tuhan suruh matodim todi porbadi ini sanggup turohar pikiran di supara do parbor do sudi na pumulison na holong ni roha asa di bagasa hasadaw kolong ni roha hadameon do hati urun na siya manguloni mulai na mamuka sa hatu na mamujud kolong ni roha na siya ko
Alania di Tuhan Tuhan masyarakat kami tani yang kedua nami marhite anak Tuhan Yesus Kristus martani. Amin. Pasang batu Yesus salun mangulungki roh bapaen aku salun nangikiki pasak matu Yesus salun nangikiki pasak matu Yesus salun nangulungki. Debata martangiang mahita ale debata manami di bawah kijang orang-orang di saluhut silelo neringgan do na sauli basa na mauli utus uwasa tami masian na nilami tuhami pilan nami tuho sai jalo mai gebi uap na utus di jolong pasu-pasu mai jala ramoti asa uparasya kami pilanong petipulo narosomu di tonga-tonga ni huriam do di portibio. Wai marwanami marhite-hite todi asa labuta dahami godang lisi dalam itu kami asa lam kir kami mandok mulia tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Drak martang yang mai dari tang yang ale amanan dari negijang saro baraja sesat mulai di belakang osol dari negijang lihat Tuhanis dari yang hulu siapa hari saya berdosa kami soal perasaan kami di dosa Tuhan mana kami toga itu pengujuran kalau kami siap pengaku ayo waduh pun raja doa gugur rori sahus seliling di saya dinongani asin rohani Tuhan Yesus Kristus tolong rohani di mata Allah do parsaran itu di perbadiamamu olang yon rodi saliling di liling na amin. Selama arena kalmanhita saluna memang padida beserta rombongan ini merarega bahamuna semua nama baik kebaktian di ulat debasa sedarion alani setong madi dapat waktu mabisin doamu dia memang padida beserta rombongan sembuh musia dia masuk haduan tetapi kita malas roha ya kamasak kaulau jalani dia memang nami padida beserta rombongan langsung ini dan kaulau nami asa serapak kita mang di Sonarion. Jadi tarmu bima dihamu keleng nami. Asa mengeradi hamu asa kita jo. Kita salubna tarmu mau di bagan sang di Sonarion. Jadi dia manami hasuton do di manami terburu di Tikyon nara lebih kita di zone ima di nama buhay di Udota na perjulusan Huriay. Jadi perjulu mangidom apa itu hamu hula-hula nami tung perjulu no di pasahat kami sunguna sian Huriay ba masih atusan mahita di sesuai angka kerepotan di gudang lodi di luar dasi hotamon. Jadi kita salukna sa raudur mahita zone sunguna matalang bona hasuhuton super berudo parana. Jadi terus kayu besok tak sada nadohot bona hasuhuton super berudo parana ima di nama mamuhay ulau di bahasa Tikyon. Jadi bidang kilo nami abang musik mula-mula maju hama. Abang arahnya mula-mula mu ala di Tikyon ba ay kamu maju kundang lihat ya sama ngeliat kami di tempat halaman ini bona hasuhuton.
tipe Salmen 115. Papartusino ngayon, marhida sudah pahopu adat nagok, asagok matutu ibagasan pamoparom, marurat margulu, jala saur madua tuak karena mangi. Papartusi idopan narido, saya di batama hagabio, hamrao hasangaho. Dohop mangkohi pasangap di bata. Obat tupungat cara di bagasan kibaktia di sol. Na pasangap di bata upasangap kita sorma. Tapok matuak karena mangihut. Sai dilihat di bata tuak karena mangihut. Maksangap di bata dalam majalo ma daik tordita tuak karena mangihut. Maaf beba, amak parmusik nami. Bamba puji-puji itu di bata. Nagabe di bagasan holong masih sabir masih usulan. Dok kopar kepasaton si tio nasiak kuliai tutongan itu banyak memang banyak di kanan. Asa pa ino mo ma si Tio, so ang gating na dua-dua. Ituloy na Tio, di ba ko panghatan. Bama si Tio, gohi man ako. Musik terlebih main. Saudari sama saudari tidak.
nami jo. Kena pun nami di guru nami nang songon itu pun nami. Asa beda nang majo musik nami. Songon beda musik pohon-pohon toko pun nami. Dohot tuan nami dok porong nami. Pasokina kami ni dikit. Secara sudah kita songon na mamohol di bawah punta nang dinak tang supermarket dia pagidon nami Tuhan muna dia mo na suot nami molo tu sumod dia penom na boy sumod tambay kami so kami ang muna las maroha muna dia mo na suot nami molo tu torso biga behami so kita na orang kinuain na hadir di son ba mungkin masa tu satu kita yang karbon yang tolong jadi mungkin semua di benda kerorong nami las marohamu dihamu bona suut nami jadi hataut di tanah orang lagi istapai ada dapat teon nami mamahon pahopo sesoni hak kana konado permen nami asana aku dulu ko gabi korboras ba soni masih orang nami tahu kalau naik bahan mah pilih mana buminggan nami
di bata ala di bagasan hani pasot doa musa du nara jadi dola nami nang sangan hi hami burunguna di hari nauli hari kading gano raja nami opung doli opung boro mas saya laksi tuturo hanami mamerek di parjong-jong niya kahamuna sa na raja dola nami di siala nusdiru hamuna iman nalahu manggaran adat nago ilay nami dohot bau nami dohot pasatos sulu pahop puwa pala di hari daun dari gano diberi kami kunduli kumbaru bisa dan rohamuna kami roh pamurumuna mata bentuk kamura jadi gelola nami sangguna molo tusunggut dia be kunduli kumbaru di dalam niharun nami kaya anak pemuna Mas marwah ibadah laknana Allah tadi alam sa pahami guru ni hula-hulaon asa isok pahami isok pahami kerajaan hula nami on dan magudang sopa gudang sugi dan mapersi soon magbuhat soon tuwan yung laon nami asaban ma paramisin nami sa atas studio. Alay kebetulan hulok bersama ni apalah kami kamu sedang anlapong nangihut pagkiling nami si pulun yan lang sumud dia tetapak kinamang desmiroha dan di parolami man nang isi kahami parudilmu
Songoni ma padoa sa kami pagudin muna. Naulat. Baik ma, situ pun aku dulu ya. Nah, tu ya ka paribakos. Parang sinami. Isu jong-jong no kami, guru niya manami, manang akasimatu kami on, akahula-hula nami on, siap guru batua sampai guru naboso satu nini satu pahopu. Ima taringot na mabay sulang-sulang pahopu, hula-hula nami on, hula-hula nami on sibulun. Ang iya ma berdasar nong binain ni hula-hula nami on, hula-hula sulang-sulang pahopu dot ada nabok. Dung silong pinukani ulaw ang giyak ba ni hula-hula na lang song-songan nilang rehabibor mabinta mamasu ulaw na pinukani hula-hula na kampung mula be walang kehadiran namin na buhay jong-jong isun do walang talangang madyalang na buhay kami takasiboto hamudo kami at kagiling mo to lang yabing-abing kakamudo kami jalan mau lobe hulang na majalang buti kami dok maliw owasan to hamu akahula-hula nami kami magido las marohani tordi jadi hatai kata taban abang permusik nai Om Malia Horas anggiat maujulan nyaron gawe kita jala Horas dung silong pinukani ulah-ulah jalan di sumahani uhud maliu osang di hula-hula nami kaulate oma pangaliat na oma siu osang balma abang promosi nami
Jadi saya nabi mamalus nabi semua nabi. Kaburu nabi om. Dan majo pamas nabi no partisi. Alanang sipul hamid marsi ada datang barang na marsi sabi dok marsi siuhan rapat dok hula-hula namion di hamid namar hula boro asai dok na dua ibu main namuan tio di batu pamuhata bat kamu ngampar musik nami si tio las ulut masah tuasat doh nabor nami nang sohani yang kaname ito nami iso jok kami hula-hula muna markas tumora namangulupon ulaon na binuka muna imana pasahat sulok-sulok pahopu hamuna huang diduli nami markas bolot masailas roha mang baru jadi anak saat kami diboguni alaman munon ang baru aso lihat kamu jadi Tuhan ya samar mula-mula kami yang baru kamu mula-mula dia mula pakosin nami aso mangalir kami ibugun yang laman yang baru nami lama godang dia di sudah nami Tuhan muna wah langsung mahan mamahoro masih bertahan di godang nami kalau hai bantu raja nami keperjuru doha kiro manomba kamu waktu ula-ula nami terus semua dia benon semua dia suka nami Tuhan ula-ula nami las maroha muna so ni mana aku batok kami Tuhan muna jangan ula-ula nami ala lorong nama hani semua geleng di ula-ula nami om asabahin majo godang si osa nagagahiban nalbigan doktora hai mama
molotong naholan bere nami penodok kau punami di bawah kami balas baru hamuna yang baru amang perbusin nami asal bawah kami geleng nami on bama gudang pohon-pohon ini takas baik sama pohon-pohon muna Tuhan kegeling muna terbunuh itu kapal muna sehingga mak pohon-pohon lain ganon pohon dauli doh dari kamu sama marine sama dong tinggi susara dia betul dengan nak patkonnya kapal muna ini biar masuk di barat tanah biar sama ini sama nata sama nata monate cukup kami sama kami bona sudah muka ulo nami gas baru hamuna sonar pasal tamu tembulu tak sudah inang baru bulu nang susah balia tak sidak uhum kami akan udah muna malah perang kageleng si bayi penang susah dia demon tusong ni pindah kinabuhi tanpa bahan yang baru songon na batad dahon nasrohan kami akan udah muna sones kedua madohonon ba potang mana dioppak ulang-ulang mapangarahuna moro songon ni pinabuhi tanpa kami songon tinggi suara nagani palasur hamuna kang baru kubah situan mana mangkok di pasu-pasuna dan dua bisa nak dirasa aku nak itu kami kakak udah muna nagawi marbunga dengan nami yang kamuna ayah langsung kami yang baru soalnya sudah dua ada horon bago nama hantu mana dia kata di robian bahoras mahami nama jalo ringgis di suara nasi yang kamuna bahasa soal ini mah mur nama ngalia tersoal ini mah atas yang kami udah muna markas dua orang doa setangga budi mah ada nami aso kamu mah masa tani tinawon na Dio pinan matu pamatan baka uma si Dio kodo mado tuh asatan ala nami kaulah di Huria roh katu surama asa namai asa ibana kaulah di Huria tangan mat jadi dia mau bilang nami kalau dia mau katu dong nami ala materi itu berpangan otak
Kan udah diuyain nama pertanian. Dihita Parboru. Siapa medan? Siapa medan mah? Sesebulan apa? Siapa medan? Jadi sok-sok ini mana dia mau bulan nami? Ala Rona mah. Bulan nami semua raja sipul. Sekarang maju kalau mau dari jadi dapat nami. Atur semangat dia tanya kamang baru. Bawa saat kami di pokok dalam mono. Permusin nami. Alam luka saat kami di pokok di perboron nami on. Asal tekas semua tu main namang bermula kami pada bermula horas. Asal perjual macam pasangan panis 5 bulan kami. Asal kau kami kata nami tu hamok karena jadi perboron nami. Kurang. Mohon perjuangan untuk kami raja di perboron muna. So napasahat to puraspir. Ima di bulan nami. Tu raja di perboron nami. Bolong ano sikos ya kami raja di perboron mu. Pasaton na man tinggi tu hamona. Mulai sa ulan nami smartsoy. Satu ulan nami serap satu bidang. So ngani man ang pagkilan nami sa kami ka perboron muna. Jari mo natin man yamu sa luna. Atau si kita kami kudang namin kamang baru. Asa perjuangan mati pesawat kami mau beraspir. Omba na boy patuha kami marunong patuha muna. Ada perjuangan sehari. Ya kalau si pesawat kami mau beraspir di bulan kami. Mengidong kami tuha mo kamang baru. Perjuangan betul pesawat kami tuha muna sa luhuna. Selama hari Natal kami matuha muna kamang baru at kamang baru. Jadi apa nungay? Dihita bulan hasuhutan perboron na pena. Asa taparwao kato. Asa tapasa boras pirto. Ima tu raja ni perboron to. Ala nalas perboron na pabto pabalik kamu. Sorry man mga pangilon nami to amu. Aga paneran nami. Kamang baru na baru. Bora pala kintuk somani. Nabuhay pa sa kami sa peraspir. Asa dohoron namin nakuha mo na. So katal na dua. Asa firman na to bukti balbal persalongan. Firman tong pertadlam muna kamang baru na baru. Asa jamu-jamu pahamu na mata persalongan. Kamang baru. Botok somani pinabuhay pa to pahami. So nga peraspir nistorti. Bora pa tumanarita kepada mo kamang baru. Sotong
narita kapertodyo muna. So ngoni matulong nga sa hata, di makasasa ni Borasbir, tuhamu marami bulan na kasubuton. Mau dati amang baru. Jadi orang sulus hamuro syukuran namin kamang baru. Pasti parang kamuro berisam mo. Ang kerajaan hula-hula namin, kerajaan namin, paling kapantas lubuto kami, ang murong namin ang bahan ng kalilang manaw. Mangali kerajaan namin, kung kami ng partiyo lorong ano ba, mula namin, so may tayo sa mga ikardo, ang mula namin. Alaloro naman kami, sunungan manok ba, kerajaan hula-hula namin, kerajaan ng pangarajaan sipulon. Kami jokot ng sopa, saro kami, manok ba hula-hula namin, may panusin kami.
Una tama sopa pe wak kamera janani las marhamuna yung song susah dia benaking sudah sosok nami tuang makan keluar nami las marhan mau keluar nami soalnya sebab nami tuang keluar nami akar baru si bodoh itu kamu si bodoh nakiringan ya kamang gorong atau takas macolok kami ibadalan di sopa-sopa muna nomor dongan tinggi isto suara ang giya matong kamang gorong na boro diburi niya kaulaw no jumpa karata lului daho akarata zalang tarlumuwi ma dia mana me pungisi jumeger nafas atau sulok-sulok bahwa mau kamang goro baga karaja di hule-hule muna sekia malah mo gancang nomormu tarlumuwi matong dia mana me gorong na hasuhudon lima pungisi jumeger lasro hanami ya kadiru na kapapena muna odot tong nilok na dudua tapat na tong natajonna rimrita ito kokona martanyang matokay metokat dari baga diburi di ulo no asa di balongehon di hamuna sa luna aka si kacang lumur tarlumoy matong di hena nami di buru nami songsoni matong akapopo nami on binita di ulo di baga sa sadarion sa margunong matugi cang buru nami on tanpa marura matong buru nami on iman no pangiron nami tuhamuna sa luhuna kapaparan na kapanggoro nami tarlumoy matong di hena nami di buru nami akapanggoro borto songon dia benar pun patu kami songon nama mohon pompu nami on mohon pe buru nami do hela nami do akapompu nami on na mohon laboy pasahat nami kapol pohon sa luhuna mahamu nak sangat kapanggoro do tapawo na poro songon ni mga pangiron sa kami raja na kahula-hula mo na atoro si pitahame kakudang nami lalaro mangol hamu asih tapay huli-huli nami on biro na kapatuhod nami asa berstaporan macam nami so ni manong aroma kami pasato pon-pon nami tu hamu so kata nami na perjoloy na kamanggoro na poro so to giberek kamu seleron nami tanyang nami ma paro kamu kamanggoro asa si pun magorang akapohokuton dan namarulah hukulit tamarang na to spediasi na to ilo hanggang kamar po alibutok sa kundi benar na boy ipasata bisa pal kani rohan nami tuko po nami on tuburo nami on tumira nami on las marohan ibadam mo kapang baru las marohan kapag terdem mo par musik lau mamohon raja di perboran nom mahami takas majoba namang musik mi marang-marang derio na isa-isa ito ba takas pan marang-marang deri
kami banasutun. Madilik ka muna king, masatang sa porospir, sige matutura sa nami, di matod din nami, manalo ko sila nari. Karena lumubi ma, di pahop mo, dapat pahop mo, di mo dapat marlini. Jalan musik, ibasat kamu do ringgis tu suara. Yang kita meritiyon, yang mukha sa nani, si tumulak niyo penilian nami, karena mulai penilian ni pahop mo naon, hindi hela mo naon. Ba, kusong ni pasong hata sauti, nabuwag kami sa hata. Kata, waktu Tuhan bekerja di dalam kami, las marhamuna. Pasat tayo Tuhan. Mula di Mang Warong. Song-song ni manang dihamog ka na puro nami. Ang Kamang Warong wartong song ni pinabuhi pasat kami. Song dalan na mamuhuli mapokpo nami yun. Las marhamuna sa luhut na kanapuro nami ang Kamang Warong nami. Asa tadi na matong ang Kamang Warong nilong nagdudua. Asalnya menatong pagabi tumudak ko si kadua. Hari ini kita nomor guna-guri matong gabi Kamang Warong. Warung atau tok kita mars paloloan. Asa tuwan laknak matong tuwa si korong didol berbadua. Binita nulaw di bagasa sadari na Kamang Warong. Sehatak memerbulung-bulung namion. Marurak matong kutorong. Ako din ang orongi. Kamang Warong. Asa minister batu matong panglikuman si korong. Di bandar tok sila tua sa luhut na matok kita di paror. Asa sama tok suruh sama na kubortian. May pasat kami aking adalan nami bol-bol namin bawa po nami. Si sama tok kita paggabi sa totong may tas pagkurasa. Parmusin kami. Aranong masih kok. Ihami naman gula-gula baru. Terlumulwa itong maranong po nakabawa po nami yun. Asa tinaman tok diyo pinag kumangumatan. Bama si Tito Oras baru makimasahan. Jadi nahura pa drone na kahulaw-law, sulang. Jadi mo ang Kamang Warong. Ola otra. Morong Warong kay siya muna Kamang Warong. Suruh kami murung-murung. Harga siota. Apa sahato? Semua dalam sobat nami. Tuhan murid dan murid nami. Lima sobat ini berbangun tak. Gagasan. Saudari. Walaupun semua ini dengan gagasan kami. Sedang sebuah museum. Tapi sebuah tahun. Sulit yang berdua mak. Di masih gopak. Balak pengaruh nak. Bisa saya dia punya kita pasal kami. Apa murah-murah Tuhan mengguna kami. Sigurang makin asulah. Saya mau untuk soal ini nak terkait kami. Bukan kerja kami. Balas marhamuna. Aduh personnya pasal kami soal atas. Kata Tuhan mengguna kami dari situ. Mau lagi. Mau lihat Kamang Warong. Berak kita. Baru kamu rakam baru. Mau lihat Kamang Warong dari mana kapaupunan isu. Dari nauli dari naling kanon pertakon makanera na Kamang Warong. Nalus hatta di hari sadariyo. Nama buhul hari na pasakto sulog-sulog kamu tuh halak kerajaan hulu-hulu. Kamang Warong na poro. Di zona rong dekis tiyo-tiyo. Dekis sumudurulur mga Kamang Warong. Toh tamok para Warong. Aso dulu kamu tok budur mga kamu budur. Waktu sonope. Dekis tiyo-tiyo nama tidak-tidak di batu. Nama kakak dirimu Kamang Warong. Boleh bentuk sebuah bolong di pasatan tuhamuna karena kisitudio. Bolong mah belasuna tuhamuna seluruhnya Kamang Warong na paro. Martina bilasun di kisitudio. Terlumumi matong di bawah punami ang nyarak punami ke bawah timur nami. Semarula matong aku tahu merbulung kita. Birit terulang di bagasak sedelon aku ninolongi. O matang yang namanya Kamang Warong na tamok-tamok paro. Agian matong maghidesyano. Secara perdebatan mah masuk-masuknya itu hamuna. Asa tutupan na tomirot na turtion na tomirot ni Rote. At apa masuk-masuk si kamera dan hula-hula muna. Asa popungay martongan ni Jan. Asa sama suruh sama ka buwortea. Wasari kisidot muna sa lura ka poparna ka poparnami. Sama to kita gabi at totong may tapo pangurasan. So ni mga tali dekes kutiwo Kamang Warong na poro. Mau lihat mah.
dia usul amang baru om mari kisah Rojo tu so. Si Jojo tu bereta. Rojo so pak Rojo so. Kau kau ni nak kebun ya? Dia mau beli Rojo apa pada salah tu so. Jadi terterminal orang bocorison juga kami do kecil dulu dio nomor penghidupan mahabat pemberewara pasal anak tu kemarin apa tu amuna kemarin apa tu mau tu baru nak diun dia kapal carian itu dariku kalau tu semua perhidupan nabi akar dan tulang muna iya tidak turun nanti muna dah pasal namun saya pernah diun mah perlu betul menjadi pasal yang main jabatan perlu betul kalau muna mana tu pasal tidak mesti tunda kurang satu Betul na tutup sa bulan. Deki nopo. Do tidak dalas. Lima na siya ulang mo ba sa dari patikeno. Na satu ulang mo sa tamo do sa jadi mo hari siya tulang mo madok. Jadi may batati do ay ko ang mga ita dia mo pang lalo na. Dia mo sa sino kanya. Mahito bangunan yung namin. Dua anak, dua borong. Betul dari meron. Apa? Bangunan yung dia. Nawari. Kasi marohay maka say sa pagdasa na ang di lugar sa kasus yang ayamu ako na anak-anak ko na sa buto. Sekarang ni para di hamu. Ada tempat curang kaya. Tekemu ibadyo kamu dia. Dan kanyang mangin na dari biasa. Dapat saya dengan mantan yang beda. Puji-pujian nasa ngapok mau ke pohon nami doh ibadah amanan dalam kebenaran. Ibadah bijang Tuhan jerok yang coba. Coba kami pokoknya amanan yang dari Tuhan punggu kami. Nama muda baru iman siala. Amapain ada nami itu 3 bulan dari Tuhan. Nang ibadah dari Tuhan. Aku patuang na itu dengan kami dari Tuhan kami nalang Tuhan, Diyos pangalan silong pinira si Tuhan. Pamatay pas na butugan namin. Asiro ang ulo pinurda